بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية الأحكام السلسلة بمريم بعدكم وآيتك البقرة بستيك فانساس أبنائي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مي آية ميبت مي آية بيان قرآن ميوني صفا مروة دمدو هيغموغي حكم کے واقع نهایت کو معنی کہ ان الصفا والمروة ہم کشور صفا یا مروہ من شعائر اللہ بدتنکی اللہ سبحانہ وتعالی کے شعار تو تریگا ہی میں نے شعار صفا کے مراد کی بتاؤں صفا یا مروہ کے مراد کی اور میں مدنہ de farbade ke deterega hingon sharo korei fawa safa farbade ay marwa farbade gwa araibaga safa ge murada ki oman hila oman ko bodet ko honna hila e mikeni safa al marwa ay hila ge terega honna hile ammoko erima gambagota ei egmane ki akiri faad unna hilagwa mekin al marwa ei baho goto safa marwa mane bitanga murad kore feni kurinde nei fadain e de farbade de terega hingon deenu ga sharo kore fawa safa farbadai marwa farbadawa ema khassa de tane mitai bayan kor mi de tanaki egmane ki mi de tanuga de terega hinguma එයා ගොඩියෙන් හොරි හුකුම් තකි එයි මින් ශායිරිල්ලා අල්ලාහ්ගේ ශියාර් තව තෙරේ හිමෙනෙක ශියාර් මෙකේනි ෆාලු කුරවේකක් දීනුගේ මාලිම් මානකි දීනුගේ අසාස්ත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුස්සා වඩිගතුන් හෝද මට්ටක කුර්ම එකරාගේ ලබ්වාෆා වකන්තත් شعائر أي شعيرة جمع شعيرة معنى كي شعارك الله کے شعار تو ترين شعارك اي تريگا باور دين کے شعار تنگبو ايگتون الله سبحانه وتعالى අලුකම් කරව මට්ටක දෙබ්බිෆාව කොම්මෙ කමෙන් එයි දීනුගේ ශියාර එයි දුආ කරුම් කම් ගාවියස් අදි කුර්බාන් කරුම් කම් ගාවියස් අදි තවාෆ් කරුම් කම් ගාවියස් Arafat ga horonkum gavies Muzdalifa gare kurunkum gavies adi jamra hilokum kam gavi names mihuriha echeki shi'ar embeng al mashaa'ir mi alukantaka kipaw ema jumla gutegga shi'araki Allah subhanahu wa ta'ala kuttavuma ekalange alukam kurma ekalange labwa fawa deenuge huriha kame ei deenuge shi'ar taw terega imani fawa kantat ema safa farbada marwa farbada kiwes e detanuga guligen shar'i hukum take labwa fawata e defarbar de terega hinguma hingawa gut zikr kurma farbaden ara farbada mati takbir kyuma dua kurma me kamaki man Allah zikr kurmattaka ekalange उत्तम मट्टका मैं अल्लाह लब्वा फावा दीनुगे शिआर एम ए बितांगा सफाया मरवाए की अल्लाह के शिआर तो तेरेवा शिआर कम लब्वा बसुर मुराद इन الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر كيفلا حج واميها نوتا عمره وجميها الحج معنی کہ حج معنی کہ تنک گستو کو گندیو اما
faman hajjal baita bitanga hajju ko mane ki algom midanna waki khassa wattafaleka waki khassa wagutegga kore waki khassa alukan tattege hajja ki islam dinuge faswana ruku ema faman hajjal baita gefula hajju mo gastuga bossi miha hajju wajji miha aw i'tamara anwata umraik kofi miha umra mane ki gefula ziyarek man kofi miha fala junaha alayhi fahi ena gamachka kushek nete ay yattawaf bihima e deformata deterega hingumakum ena gamachka kushek faafe nete masale nete waman tatawwa khayran fa inna allaha shakirun alim man allah fardu kurawwa fawa kantattawge beru sunnek kamek kuramiha fardum berum ekalang sharo kurawwa fa alukamek koffi mihaya fahe ekalangai shukurweri ek mane ki ekura alukamek heyo jaza ena debbawa adi mola denodigem baras kalang nimi ayat embima mi ayatun algon men beru fusha balala kam gawanama Safa Marwa deterega hingumakun hajju ami hai umra ami hai Safa Marwa deterega hingumakun kushen nete faafe nete masale nune miangawal algon menge vishtuma asiyam masale nete kiveganto Qur'an ge miangawani ei masale to mi ayat ge sababu nuzul algon men diyama mi Qur'an ga bayan kura miwa masale nete oy basulu ge murad ki kobagan safu ei miyayatuga sawbun nuzuluga sahih bukhari ga waridun asave safa farbada ay marwa farbada ga matiga jahiliya zamanuga de budu hurikama ei algomen siyaratuga mi aduwa asafai naila asaf kiya budaki safa farbada matiga hunna bude naila kiya budaki marwa farbada matiga hunna bude ema jahili zamanuga mi detanuga deterega higuge tereng mushrikun mi debuda turnisko e budu kariga alukko e mappon ika taqdis kuramundi migota mika hingenga obba islam deena emistakum badalwima den mi dimawa maseleki e deforba deterega higun ei maselekam mewani ei jahili zamanuga e de farbadag mate gore de budaka alokon kurebe kurnis kurem dia higumaka wefen higume islam din ama budan alokon kurma budak kurnis kurma budak taqdis kurum ei asasan manakamekkam gawima den e buduta talalias ekkar de farbad de terega higum mewani nafsa undagu warbod maselekam e meisam ferige mihun suwala fe buda makka gore uriya buddha talab geflu gore buddha talab ekkal debudu deterega hingun anekka deforba deterega hingan jeheti ekam miwi assabe karuna udagu maselek ehme qur'an ge angawani faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima hajju jamiha umra jamiha e deterega tawaf ni yattawaf mita muradaki higu ei tawaf ei gefulu washage kurake tawaf ki sharai mana ekenmes tawafen ei ettanu anettana burjehu makives ei mita qur'an bayan kura goti fala junaha alayhi an yattawaf bihima e deterega higu ei masale none paafe no kushen none mi ayatuge muradaki den ehen sawbes ilmurin gennawa pave islam din bawa lebbi tawaf kurave tanaki hamaykani gefuluga washagen kan qur'anuga bayan kura botima tawaf kurave tantanuge terega safa farbada marwa farbada ga wahaka neti gefulunun ebbestanaga tawaf kurun ei manakamekkamuga kabul kure ko en otum eya bayam mihun suwal feduni mas Allah subhanahu wa taala emihun nabbes oj jawab gutka bayan kura muani
mi detana kiwes edeterega hingum Allahu sharupura fa detak emima de buduga masalaga ei masale kama dekum mihum wes adi tawaf kore etana ki hame kene gefulukam ga dekiyen e deformada deterega hingum ei masale kama dum mihun bes Quran ga jawab me debani e deterega hingum ei kadementi deke paden ebbes masale ekkame nune ei buda echi talalewi deenuge shi'arake mi shi'arake me angone inna as-safa wal marwata min sha'airillah Allah ge shi'ar to terega himene ekameke safa farbada marwa farbade ke de terega hinga higum em bima ei masale nun dem miyabuli ganna hukumaki safa ya marwa de terega hingum sa'yu kuru awolom mekiya ei ege hukumaki kobat ये पुराण के बेंगोनी मसले नेत बहु के बेर खुश को मुराद की ए हुद्दा कम फाफे नूने क्वेश्चन नूने को पुराण का मसले नूने बयान को फ्लोती बय को मसले कम देखे ये भी जवाब देने पुराण अलेवंती देखे का मसले कम नूने ए अल्लाह के शिया इल्म तेरेगा हज्जु आमीहा उम्रा या गुलिगन हज्जा गुलिगन तो सायो कुर्म को मसलागा तवाफ कुर्म फोगा सायो कुर्म को मसलागा जुमूर फिगूरिंग राय की है वाजिब कमगा अस्साबे कलुंगे तेरेगा अब्दुल्लाह बिन उमर जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अदी आयशा बानहा अदी अल हसन अदी मज़हब तो तेरेगा इमाम शाफी रहमहुल्लाह अदी मालिकी मज़हब की वस सफा मरवा दिमे हिंगुम है हज्जुगा अदी उम्रा गई वाजिब कमगा हज्जा उम्रा अलकम के तेरेगा हिबेने वाजिब बेकलum bidala fori ei wajiben nu kan ehen namaves manike farden nune ehen namase du kolla bi miha ecche katilanje ema rajya ragala rayaki e purave rayaki hajju amiha murawa miha ena tawaf kurma fahuga sa'yu kurma ei wajibek den me sa'yu ge tartibaki bayfar ole tartibe denne figuhi gotum kommehen sa hajjuga miha horadane tawaf furtam kora tawaf al qudum foga sa'i ko fa ena horja fahun anaka ena sa'i nukuri senega sa'i fidige gada ema etar kommen tartiban mege nukta ki enaga hajjuga enaga umraga sa'i kurum onna ei hajjuga misalaka hajju moge me dihawana duga mikura kanka දිහවන දුව මොන්නනි මේ දිහවන විලේරේ මුස්දලිෆා ගරේ කුරුම දිහවන දුව ජම්රතුල් අකබා ප්‍රථම බොඩ ජම්රාය ඒ මක්කා යම කාරිකොල් ජම්රතුල් අකබා හිලවකුම හදිය කතිලුම බෝබේලුම එෆෝග තවාෆුල් ඉෆාදා සාය කුරුම එෆෝ දෙංගස් මිනාය එම්බරි ඔමි ඒ දුවගේ තර්තිබක් එම්බිමා මි ජම්රා හිලවකුම හදිය කතිලුම बोबेलुमा तवाफुल इफादा कुरमा मी कंक मी अस्ल तरतीबकी हेन्नमेस दिहवण दुवहु कोरेवु मी एब्बिस कमेग्गा तरतीबकी लाजिम तरतीबेन्नो ei baybe kalunga kuriga bobala de hilauka ama as ekay panare baswal kure madis kuravi if'al wala haraj quran re masale nete emilwar bidanwani dihwana doge tartibu ei लाजिम तरतीब नोने ए कंकं गेनेस गतुं एहन नमस तरतीब नदस एमा इफल वला हरजा गदर मि तरतीबं आसान बदले एहन नमस सायो कुरु कोम्मे सिफेगा ओन्न जेने कोम्मे वगते गदि ओतस सायो लाजिम व दिन मिया एकोगा सायो कुरु मा बुलुपुरी अनें हुकुमकी सायो कुरम फशानी कोंता कोंतो argumenterega adives tama komme umra daturaggaves komme hajjaggaves anna suwalek dar sofa marwa detire mi hingan jehni haffar eno haffar gunana gota detiregas adies waragine vekuno eba suwalu haffar gunum bay bekanu sadafar eba hinga maneki burek fashaatanak gos nimun ei burekkam bal
weli waadaki saada faharu ena bahinga mi sarbe nukta miya gulun hore fashatan miya gulun hore ane masale ki sayukuram fashani kom farbade bunto nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaf kon nimma wa sayukuro matta ke kale ko fettevi safa farbade ei Quran ka ba Allah fatwa bodi safa farb inna safa wal marwa min sha'airillah ekadek fanu safa farbade aro mi ay kiwa vidaloi mi ay safa farbade aro mon kiyum ay ilmor vidaloni ei umrage nuata safa marwa de terege hingumuge alukumuge terege himene kamen none edaves ekadek fan mi ayen mi vidalwani tartiba dalil ko ei ekadek fan iturame hadis korave nabda bima bada Allah bihi Allah subhanahu wa ta'ala fettevi tanunne harun sahani ekmane ke ayek adi nokiyes one midenne timanna men fashani Quran ka man Allah fatta pe tartibun eh nokiyes e masale nune ekongo be tartiba dalil kurbu gotum e ayek kiyun hama emrangon adi timanna men fashani Allah fettevi tanunne ehen kiya perum sama emrangon adi eh nokiyun kam ga iname sei masale nune ekma emma fashan me jeni sofa forbat sofa in fashagen marwa yaddiyama ei eke sofa forbadan fettevi essawbaki kurin denneven asasi sawbaki qur'anuga sofa fatwa bodu anis sawbekkama ilmoren bayan korba ei ekelek fanunge am sulukaki ekamekka maakkame matwerikame himene komme kamekka kanaya farang iskurebo me tawaf kon nimmawaba maqam ibrahim faatu terekot namade kurwaba den sofa marwa diben emburi wada gannawaruga kanafarat onnani sofa wafarat bani marwa eme usulum belis iskam medeni kanak tibe kanafarat qur'an ga pette kattwa poittan hama hemme me ekay fauna kanak farakun waswat emmima ha migota qur'an ga asboe ay Quran Allah bayan kora Ibrahim fan maqam fulwa bas wattakhidu min maqam Ibrahim musalla enu sayukon nimma fa ekadek fan e ay kiwa bidaluwe Ibrahim fan ga maqam fulu ei namaz kore etenekkum ga hadashe en kiwa bidalaka dem badagen terakot namaz kore emmi ayataki vis komme e alkom ge tere komme lazim kiyun ayate no enwes ek tashri' kurabba ko kamekkan hita yaqeen ko engew mattaka e ayat kiwa vidalaka namaz ekay fan qur'an em usulum ama e ayat sofaga smike em nukta ke sofa en feshi marwa en ei eke marwa gos nokian ayate sofa marwa mate kiyum warda fa zikore dua en hoy ehma marwa en eppor marwa sofa ei de sofa marwa tine marwa sofa hatare sofa marwa fahe marwa sofa hai sofa marwa hate enimut by bekol meda avutaki sofa in fashaga marwa gos emburi sofa ga meke er mejer mikola pure debur ebbura meheden ewa bepulu kurba afrika awmantere hon komme aragus by bepulu ngo ki adifun rusama sadabur beja sadabur hate komme kolakai eke em sofa in fashani nimeni marwa den miya jihigen ilmorin bayan kurafe marwa in fashafiyam kinetto wan niya fashi marwa tawaf kura min sa'i kura fashafiyam isa un fashi ei kinetto wan sofa in fashun ei jumhur ilmorin gari hoga wajib wegen ba kame imam malik imam shafi'i ahmad bin hanbal adi imam at-tirmidhi rahimahullah adi ei sahabin nai tabi'in ge ijma'un sabitu akame fashion jeheni sofai
الإمام الشافعي رحمه الله كتاب الأم كيف لفافان أمي كين فوتو بدالوني ولم أعلم خلافا أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافا حتى يكون بدؤه بالصفا تمن كليك فانو دين وده نغن نومه ميكموغا إبس خلافهم إكمكم نيهكم مروائين فشافكموغا وانما ඒනාගේ ඒ බුරු ඒ මරවායි සෆායන් අන්න බුරු එයි දූකොල්ලන් ජෙහෙ ඉච්චික්කමාමෙට ඒ නුගුනේ නේ ඉහක මිසාලක මරවායි කොතම් ෆෙටි පඩාඩෝ සෆායන් මිය ඇසියා ඒනගේ ඒ බුරු කැන්සල් කොෆ මරවායින් දෙන් දාබුරු එයි ෆෙෂුම් කමරේ බලන්නේ සෆායි මරවායින් ෆෂාගෙන් සෆායන් අන්න බුරු අශාෆියා මෙදි ගුණාගේ නුවා මෙහර මෙහෙරි එනම් මරුවයන් වඩාගේ සොෆායන් ඇස් එබුරු ඒ පුරේ නූකො බලාව සොෆායන් ෆෙෂිගේ මරුවා ඇත්තා පුර ඒ පුරතම් පුරකො බල්ච එම මම් ෂාෆි රහිමහුල්ලාහ විදාලවනි මරුවයන් ෆෂාෆිකම ගානම ඒ බුරු ඒ ගුණේන ඒ හිඟුන් ඒ ගුණේන හිඟුම නූනේ එම සොෆායන් ඇස් සොෆායන් දෙන් පෂා හිඟුන් ඒ පුරතම හිඟ එමෙක් මානේ කේ නුගුනේ أحمد الحنبل رحمه الله ذريكلون عبد الله بداروني سألت أبي عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا تمن سؤال كريمة تمن بابيا أحمد بن حنبل ميهكو صفا بدلوغا مروة فشان غس صفايا إنا نمي إيه هاتين همواني صفايا نونتو مروة بشيمة قال جواب بدارو يبتدئ إذا رجع إلى الصفا يلغي ذلك الشوط ويستأنف بسبع تام من الصفا بدارو إنا الصفا يغس حساب فشيجن إنا فشان جه فشام كورين إهين كهينكم جهني أي دين هيكم بكم غاد سپرتم مروه الصفا إبتون هذا فريم كراش جه أي نبي صلى الله عليه وسلم جه මේ අමලෆුල් එකලෙක් පාණු අංගවාපෙක් වෙක් අධි එකලෙක් පාණුක සහාබෙක් අවමන දක්වාපේ නමූනායි එකලෙක් පාණුක හජ්ජුක අධි උම්රාග අධි අස්සාබේ කලමස් ඒ තර්තිබුන් එකන් කුරියකින් ගසව එමෙයි එනොගතක හිඟාපෙක් මානේ කි ඒ හිඟුන් සහයිනවා එෆෝග බෙන්ගෝනි වමන් තතව්වා ඛෛරන් ෆහුව වමන් තතව්වා ඛෛරන් ෆඉන්න අල්ලාහ ශාකිරුන් අලීම් මෙහරෝ farduge berum sunnik kamek gutuga kamek kuramiha emiha man allah ege haggu jaza debwane ekalange ege shukurwari kamak jaza debwane mane ki ege haggu jaza ekalange debwane ekalange mola denodi gembaras kalange den mitanga algon men hajja me saayuga waga dakkaruga suwalaki sunne saayu oveto sunne saayu oveto मैं सुन्नत तवाफ है बोवे एनु उमरा के अड़को बेरुम बस एक तवाफ है कुफर यही हम शारो के बाद एक लोगो उमरा के अड़को बेरुम मीहकु तिमन नवेते नि सायक कोल्लम बेगने किया को बस हम सोफा मरवा देते रे एहन हिंगा लेवेने तो उमरा एक हज का नूनी सुन्नत तवाफ कुरामीहा सुन्नत तवाफ है कुफा तवाफ के सुन्नत तेरको एक कोफा दिन या विधिगे हम सुन्नत सायक पर विधाने तो सुन्नत सायक नोनाने सुन्नत तवाफ ओनाने सुन्नत तवाफ फोगा कुरु सुन्नत वेकंबा तेरको एक ओनाने एन एफ फोगा दिन सुन्नत सायक नोना एम सायक कुरानी उम्रा के सौग नोनियाम हज्जु के अलकमा विधिगे එමෙ ජෙක් මානේ කි හජ්ජුගේ දුවස්ත පියවා එබ්බස් දුවස්වරෙක්ගා ඉහ්රාම්ගේ حالتක අනුනි මිහකු සොෆා මරවා දෙතරේක නොහිඟානේ අවුමන ෆෙනේ බයිෆාර උම්රා දුවස්වරස් මිහකම ආදාගේ හෙදුමුගාවස් සොෆා මරවා දෙතරේක හිඟාත් දෙන්නේක පාරෙක්ගා ඒන අලකමෙක් ගතු හිඟණී කමෙක් නෝනියම් ඒනා
ena balhattan je ambed dariya ko goyage etanga ena ekko hingani kame nun ko besnenga umna kennamas hajjuga nuniya aada gedme manake ihram neti no hingan den angene becce ka umma kannege ena hori ihram kame anganu hedun unnane hama eggota kannun ema sunna sa'i waki nonnana kuraka sa'i qurani hajjen wata umra eka gulin hajju wajjam ena aada gedum gas koffan ei ena tawaf ifada kuffa nuni ena hadiyatla mobala pena aada gedum badalwan isam ferike ena tawaf ifada quran aada gedum ade fo sa'i quran ama aada gedum ge furtama tahallul ena wane me hadiyatla mobala jamratul aqaba hilo kamikanga qura isam ferike furtama tahallul wan isam ferike ammiha keddam kurum fewa ihram banum haram be horiya kame huddawan tawaful ifada ka sa'i kurima ajja ihram banum haram be horiya kame ena halaluwa efodin onnani mi mina gare kuruma jamra hilaw kuma efogedin tawaful wada kurum ekun kan nimuni embima bitanga me baswa murada ki sunna sa'ujga wa kenu jumla gotek hajj sunnen hajj bias adi sunnen umrah bias adi sunnen namaz bias adi sunnen rode bias man allah fardu kurwa fa kankam beru sunne kame gotuga kame ko fi komme mihaka man allah ekama haggu egam wa shukur wari he badal jaza gotuga ekanange debwan ei ena ko hekam hunna shawgwari kan deha kodde kamen ei enak macha wajibunu akankan amille haysiyatun kurma kes nafsuga nafs heo nafsuga unna foriyemmi misalak awlu fardu fasnama akkuani nago sawabu gotum fardu namaduge makkam mabod sunna namadu borwes enbas man allah awum macha wajib kurbiti adi fardu namadu kollima adi eba hitan ara dotto awumna wajib no amille haysiyatun namadu kollima sawabu limu fursatu onnati wes e bihaves ginan kurumuge shawgorikenge bal ekanne bake hadde bes fasnamadenno fardu fasnamad sunna namadune ge bes hadde miyego beenu waraka sunna roda gannen hadde miyego beenu waraka himu eme eba libe fursatu adado gotun gina kuruma wagutu gotun ituru kuruma ni kankan enege nafsu gahuri shawgorikam ene allah subhanahu wa taala hadratuga enege shawgorikam dekkumuge fursatu enege bowe enege mache lazim no akanta tabbes kurun ei deenuga baru alwa fawa heu jaza libe kamekkamuga enge emekom baru aluga farduge be sunne kamek gotuga kamekko fimi hekan allah subhanahu wa taala ege haqu jaza ekalange gina gona kurba ekalange alaka debbanate me sabun mi filawol mi nimuni irad kurbiya an hafta galgon men ayatul ahkam ga ituru hukum taka golgun ituru ayata kayko fidal kuri gendani hada wa subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.